Ako ste roditelj, ako vaše dete pohađa 5. ili 6. razred osnovne škole, vjerojatno ste primetili da kada je u pitanju matematika i tekstualni zadaci, ono vrlo često pogađa, odnosno nema sistema. Postoje dva razloga zašto je to tako. Pre svega, zato što na ovom nivou matematika u 5. i 6. razredu postaje malo kompleksnija, odnosno malo apstraktnija, pa je samim tim i teža. To je prvi razlog. A drugi razlog ima veze sa ovim prvim, a tiče se toga što deca imaju problem da prevedu priču, odnosno tekstualni problem u matematički izraz ili iskaz. Dobra vest i loša vest. Dobra vest je da ovo može da se predupredi, a loša vest je što stvari posle 5. i 6. razreda postaju samo kompleksnije. No da se vratimo na dobru vest. Dobra vest je da postoji program koji sam pokrenuo, mini radionica, tiče se tekstualnih zadataka iz matematike. Program traje 6 nedelja, viđamo se vikendom na Zoomu, po sat vreme radimo taktički, sistematično, bez pogađanja, bez fazona i fora, da bi dete raslo. Ako ste zainteresovani, upišite u komentarima broj 1, ja ću vam poslati više detalja. Program kreće 7. februara. Vidimo se. Prijetno.